Biyag ni umuuso, masaya at malungkot. Siya hali masuwerte, siya hal'y kahasi. Noon sa gangina ba, sarot kiranan intra. Nando sampal iyang patang, mabuwas kailanman ogdan. Piag minumuuso, ultimon mangipadjuksos. Ang dalon na sampal kat ocho, ultimon mangipasasyo. Kita at madismaya, abanti at jaabanti, balbalang mahasyambal, paltok Diyos nga kalumbasa. 혼자 서치란 저 시리 balbalang what I must be. Sample jao nai nai nai, siusod ono tanay. Piag minumuuso, ultimon mangipadjuksos. Ang dalon na sampel kat ocho, ultimon mangipasasyo. Kita at madismaya, abanti ja abanti, balbalang mahasyambal, paltok singa kalumbasa. Balbalang mahasyambal, paltok singa kalumbasa. Kalumbasa. Okay, narasa ka nagasat, narasa amin, gagayam kap sa tiyali. Awis ang kayamanan namin kahit pidal ko ina, hanggang mga katakadwakan niya itimis nga oras. Alas 6, itisar namin ginalas 7, itirabi. Katang daw iti Lonis, Pesa Diyos iti mabilang iti bulan na 18 Marso, I'm sorry, April, taon 2023. Unarak lang, nandawak sitan, nakadalan ita kadugong, kadugong mo. Awat mo lang, country lover. Kamusta iti holiday tayo kapsat kailan? Kahit pityal ko ina? Na-enjoy yung kadimatlaan. Bueno, inito amin nga ada dito syudad iti Baguio, dito 13 municipalities de Benguet, enterong rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Welcome ito rin ito programa tayo DJL Special, Makit Pityal. Dating programa, isang sawa tayo iti showbiz kape restaurant, resort to Benguet. Mabaling kayong dumagas ng kapimangan ag merienda, kaya ramanan dagiti nagkakaimas ng makmakan ng specialty da. Restapping sa short orders snacks, ganda dumapay. Dito yung amaramanan, dito kalalamiisan, kiimasan, nga halo-halo, dito showbiz, halo-halo. And of course, aga-asitar na ka dito catering services para itikasar, binyag, birthdays, kan matings, kan dito nga pa yapo. Mabalimot lang nga pang-ibinyuan ka rito yung okasyon nyo, nanyaman dito nga okasyon nyo apo. Sa pula na ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, one no ni Manang ulit ko sa Lancelino.
Chef's Cafe Restaurant, awan ti problema iti paradaan naglawa. Libre pa iti wifi, pati broad coffee. So, kada iti lumablabas iti Marcos Highway. Kapag dagasan lang, iti birbirokan nyo. Chef's Cafe Restaurant, Resort of Benguet, iti pagdagasan nyo. Good evening, kanya ti amin. Basta kalsat, Brindagano. Atan ko halo-halo dyan kay Imasan. I won! Perme kay Imasan, kalamisan pa yun. Yan, kalamisan na, itinapudot nga bagi. Ay, nabara. Tama ba? Yan, kakaraw na itihan nga napabigyan. Promise. Yan, of course, ada pa iti naidumdumang merienda da sa jay. Dito showbiz. Siontog showbiz kamote fries. Para waran na amin na marikrik na. Okay. Once again, welcome kay amin dito yung programa tayo Digital Special. Kung nga mga programan. Tayo lang nakaprograma ti Manong Aldaw. Jim Golian, hello bro, masangay. Mr. 352. And Javin Dubs, may shout out. At Helen Bugnosan, may shout out. Sa Jovelyn Ponso, Minerva. Good evening. Di shout out dito Black 4 Hilltop. Naibagaw siya ang Black 4 Hilltop. Feel ni ang katit hotaan petang. Ang katit garo di warad man, hajaman. Halo-halo. Asi ang petang halo-halo. Alright. Daros lang kat alasay sa 17, 80 Sardam. Rabi, Philippines Standard Time. Sagsao tara ti Apo, iti Music and Dine. Resto Cafe. Masarakan sa jay sa kaanan lang, iti Lourdes Grotto. Sa jay Lourdes Road. Dominican Road, Baguio City. Sa puno lang ni Miss Ara. Ramanan dagiti nakaimas sa makmakan nga isuserve na. Kaya of course, the oras tel 6 hingga alas 10:80 rabi. Kaya matpakangagan kaling nagpipinta sa acoustic songs. Okay. Music and Dine, Resto Cafe. Right. At man iti may sabi sa miwan para karito ay yan. Server tayo Apo di aming restaurant. Okay.
tarik ng tuon sa narigat matlaan sandoy ni at magay na pilihan nupod no matlang sanlayat muun sa umali ka nusakan bilay-layda Oh my goodness, Babski parang mukhang masaya ka Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabalin party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 80-920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Okay, tema pag-imanan tayo sponsor tayo Smoke and Barrel Resto Bar. Kaya maawis kayo ito no May 5 isang concert for all cause sa 80 awang ti Cordillera. Iti maangi sa dya 80 oras ti alas 6 80 Rabi onwards para iti may isang ubing, may isang bibing beneficiary ito mas ay tagalawakan ito kung bagyan. And of course recommended for liver transplant. So, karag ito ay kahit nga makitinulong,
mabalin kila tamat nag-send iti tulong nyo through Gcash iti 0949-411-4126 piso-piso iti piso yun no maurnong dito ang kadakaw at tulong para iti-rate yung beneficiary tayo. Alright, and of course karin kaya tamat nga gumatang iti tickets mabalin kaya mo lang ang message iti page tayo awang di Cordillera page 200 pesos iti may isang page. Yan, I'm sorry, 200 pesos iti may isang ticket. Ada tunayon na nga may isang free beer. Okay. Roste Baranban, may shout out. Hiha! And Ading Carlos, salam mo araw ko may shout out. And Dana Martin Montino, may shout out. Josephine Belino, may shout out. And Shirley Zane Pintiano, may shout out. And everyone once again. And of course, Juan Antero, may shout out. Eskwelahan, magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan. Clara Taro Kumani, may shout out. Hello po sir, pa-shout out. Watching from Quezon City. Magandang oras po. Gabi po sa inyo lahat dyan sa Quezon City. Good evening, DJ. Yeehaw! Good health. To everyone, Pre-Christmas dyan, yal ka din bulan. No adan for my dad. Julian Tabora, Sara Niyal ka din bulan. Pay, nagbakasyon pa lang sa amat ni Sir JC. Pa-transfer tayo ko ma. DJ, please play ayat Janay Bulos, Tani Pelmi, Jen Bin Mulos Malakono. Ayun, Bin Mulos Malanto ya. Nagmo kinadutan aya. Kinadutan mo ka man ta siya kalot ni Nawang. Sa igang bulo-bulos. Good evening, DJ Al. Yeehaw, good health. Alright, naksyon game na ito. Anyway, thank you very much sa ating Juan Antero. Hello po sir, shout out. Okay, kaning Clifford Bugar, mega shout out. Hi, hello, good evening po. Binabati ko mga kabarkada ko dyan sa Sangilo, Itogon, Benguet, Sina Alonso at Orly Boy. Thanks idol, mabuhay ka dyan. Okay, thank you very much. Sa kayo amin, dito sa Sangilo. Good evening sir, request ko, request Gakono. Juan Eran Jagait kon construction workers siya long Trinidad Hota Budong Mataguan. Thank you sir. Okay, thank you very much. Upsat bro Disio Bernal Mar. I remain, make shout out. Salamat sa panonood sa ating YouTube channel. Listening here. Good evening. Sa naman ni Patid Florinda Kimpao. Eto Landong Oy, may shout out. Yan, kumusta kami? Dito ka pa 1 to Babanga. Iha! Patukar mo gusto ta patag dilayan ko. Patag dilayan. Thanks sana out, Bogi. Mutlong kakam na to at may shout out. Give DJL. Greet ko kay Bakdang Ton. Ano? Bakdang Ton man merienda. Ada food garden. Kansyon ga. Alin na biyag ni Gardinero. Salamat DJ. Okay. Thank you very much. Kaya aming 25 million live viewers around the globe. Okay. Dito pa man, pada sa tayo, mamaya dito audio na dito, ayat dyan na yung bulos. Nasyambak dyan maya ti audio na. Yan, stereo.
ko sensikan Jadai siyan pulos inakanimbayan Semak mukat inap ko Amagmuang pinaganano Tapsita puso Waragayam day isyo Tapsakwan siya no Waray insamo Si pupuso ni pulos mo Say mamtani dak na to Sikam, si kayo'y mansilakan Si kayo'y siya'y mangkagasatan Jenipkan isahijan ay semakan Agdalulo ay siyos tundason janan si janan Gamitudok mo tani budus mo Sayang taenton estoy declarado Si pupuso ni bulos mo Say mamtaan idap na to May udison sikam Si kayo'y mansinukan Si kayo siya'y mangkagasatan Kayo, siya'y mangkagasatan Ibutos mo sa'y mamtan ideklarado Dito ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da ang lulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pang-ivinyoan, kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ibalda. Police accessories ba? Iti bibirokan nyo kapsat kailian? Agin sa siya, police accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa Jai, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian. Hing kayo pakagatangan, karito'y di kalidad. Nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms. Ken dadumapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayon na nga detalye, impormasyon. Saksak bata ni Ola. Okay, at dan ito na palabas nga 35 minutos sa kalpasan iti alas 6 iti Sardang Philippine Standard Time. Kaya po nakikinig dito lang sa 98.70 Radio. Edit text lang tayo at 0938-632-3717. Kakarita request and dedication. Intiman na ituloy mga ibasa ka rito kablaw yung gabi, my idol, mayat itahat mo korsunadak man. Yeehaw! Hajahat ko bungat, hajang yakadubungal.
Yan. Thank you very much, late Saldivar. Mera shout out in happy watching. Kaya kita niya kansyon, idol. Ayat dyan ay bulos. As mo ka red wall ko. I want ka. Yan naman ang itilan na dungoy. Anyway, thank you very much. Yan, ibagar si amin kita. Dungon. Baka sa wali man nga dungon inabuatan dyan. Kaya dungon kampuan. Ito ba benggit. Ma'am, sandal tol yan. Mayat ka kadugong mo. Kasi nga kadugong ni Sheriff. Ay, Sheriff. Sheriff mo ni man siya. Yan, Sheriff mo siya. DJL, special, mga PTL. Aguilar Jenny, may shout out. Hello po, DJL. Good evening po. Watching from Vegan. And thank you po. God bless us all po, everyone. Alright, thank you very much. Para sa kanagasat, nga si amin dito Vegan, Ilocosor. Ross Tinongdan, Tudagi, good evening po DJL and everyone. Alright. Thank you very much sa Ross Tinongdan. Abay talaga naganlo tayo Tinongdan. Ay, apelidong di Tinongdan. Nagda po kami sa Tinongdan Tatay Aldo. With of course, Uncle Julio kini Auntie Alicia. Bigangay. Iha! Manang nga auntie nga Tomasa. And of course, kanito Insanings. Nagla shout out. Yan nga yun. Napakamedya ay 3Gs. 3Gs swimming pool. Kakdimbautan di nga ran to ang gusto. Dapat mampag-birthday si Uncle Dr. Silardo. Yan. Pagkira mo kay Patal, mayroon shout out. Ipiyal ko mo, mayroon shout out. Kumusta kami dito tuba? Mayat ko no takadugong mo, DJ. Pagwapo to hamuan. Halay! Mayroon shout out. Harus ko ilan. Sige, agbabata ka dito YouTube channel tayo. Ano mo si skip ang ads tayo. And of course, Salvador, mega shout out. Refresh. Maribikin pa, mega shout out. Giri Idol, Pakablaw, Kadwak, EJ Dangwa Terminal, salamat. Yan, mega shout out. Sino lahat dyan sa Dangwa Terminal ng bonggang-bongga. And greetings from Maribikin pa, Manang Jennifer Alvarez may shout out sa amin dito ba. Hello, good eve, Parburga di hata kaduwong mo. Great muak gan kaya kasyang iobdad garden. Kansyon gaalin biyag di gardenero. Salamat. Alright, salamat. Sa brother Salvador Agda si Bugay. Ngaranin usak mo naman. Usak yun naman. Good evening, Adol Dijal. Tama gaali kadugong mo. Pampapugi. Ara kadugong mo. Kadugong tanho tang ya kadugong pay ko man. Mga kadugong bungat imamaptang. Liti Moreno may grab shout out. Kumusta ka nito ang bukla bukod benget. Okay. Yan, may sapay nga sa miwang as requested. Yan, dagito ay request di Carpintero. Ito di pagbaga ngayon nga ko agas di arthritis, rayuma, gout, sadot niya. Alright, budong. Tapugan ganason among unang komonan.
sipan man umulan, ilang lakay mapilian. Ang asiuman kakayunan, man sa kusang maninggalan. Sinukat walang kansayang, basta pulman paldian. Talo sana sinusiman, na paniyaw pangahan. Hay, hay, Tayaw ko no, tayaw. Nagdiyak na iso. singlik kwento painom, inusan man umulan. Yung mga damdamusan, ibayas painom. Totoo, di maisukan, kundi naman aaklan. Siyain naman aangat, kundi naman agad. Matungkutin ang ayahon na, kung tumoy mag-iodong. Sanggay buhay ayutang lain, iun mampayagong. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Kodong magkaguan. Awan pasadang sinosan tuloy, kwento kakandun patapang. Ugali na patokok yan di magpapodong. Pagkaon manuhudan, ilalakay mong mapilian. Inaman na kay tulan, lingkong mo sa patahan. Lumait na yamanan, di mo dong dinansinupan. Ilor na tiyong na mangutod, gali-galon di kaputan. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Kodong magkaguan. Ay, 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 ay. Pero shout out sa Marta Banasi. Salamat si Branga dingdingag parang bibuyak sa ata. And Jeverlyn, good evening, Philippines. Good evening to. Limbang oras mo, sa ating Jeverlyn. Food Supplement Pure Organic Barley Powder under IM Worldwide Company. Amazing Pure Organic Barley. Ito po ay herbal pagkain ng ating katawan upang palakasin ang ating immune system with 68 micronutrients, 16 vitamins, 17 minerals, 18 amino acids, 17 active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, phytochemical na makakatulong para i-active ang self-healing para gumaling sa lahat ng klase ng sakit. Super Brand, 100% pure organic, Australian certified organic. We ship international and local worldwide. Magatang Daytoy sa Jai Dominguez Building, number 32, General Luna Road, Baguio City. Sango ti Belfront Hotel. Dagijay ket nag-member. Ken gumatang paki-message ni Doms Agbasil iti Facebook account na Doms Agbasil. Dahito nga programa kiti sagsagot rayo iti analin sa dry goods sa loading and dropping area in Kapian. Masarakan sa Jai number 14B Dangwa Terminal Compound, Kagitingan, Baguio City.
siya mo'y kaha. Eri oras na ka, tada pala nabagbati ng 15 minutos kasakbayan iti alas 7:80 rabi. And of course, dating oras isaksawa tara ito Showbiz Cafe and Restaurant Resort to Babangan. At iti lumablabas ito Marcos Highway, Viajeros, turista, and of course, kita lumugan, wala umeli dito. Mabalang kayong dumagas ang kape mga ag merienda, kaya ramanan na din nakaimas kamahmakaan ng specialty da. Rice toppings, short orders, snacks, kan dadupay. Dito yung waramanan, dito kalalamisan, kaimasan nga halo-halo. Pampalamis! Itinapudot nga ulo. And of course, ang problema iti paradaan naglawa kapsat kailyan kahit PTL ko ida. Libre pa iti wifi, pati brood coffee, libre. So, saan pa kayo makibigan? Damagis lang sa Jai, Showbiz Cafe and Restaurant, Resort of Babangat. Sa pulan na ni Miss Julina, Miss Arlene Biraldo, wano naman ang ulit ko sa Lancelino. Iti ka na yun ng impormasyon. Akseptar da karito catering services para iti kasar, binyag, birthday, meetings kanda dumapay. Alright, Showbiz Cafe Restaurant, Resort of Babangat at your service. Maricel Bagista Molitas, magiging shout out. Good evening, Sir DJR. Good evening to Kapsat. Salamat iti panag-buy-buyang. Aling Zari, Sanda Tolianos again. Pagiram ta kay Pataw. Shout out, happy watching kita. Maraming Melyo, may shout out. Kumusta na tinong siya? Girib, guwapo, idol. Ay siya ka naman siya. Because Easter po, sir, kan amin nga nakatune in. Tap na awan, tiagap apos. Huwag ko na off-air kami pala nga. Hindi kayam. Alright. And bro, Jim. Bro, Gilbert, kumusta? Good evening, bro. Kumusta? Nakaanaanapan ita aya dyan ay bulos. Wakadib si malaitan. Iha. Huwag mamausil niya. Huwag maskop makaadutan. Bulos siya mat niya. Well, thank you very much, Bro Jim. Hello, DJL. Great Eva. Pa-request sa pataglayan ko. Salamat. Shakari. Alright. God bless. Sige ni Kapsat Karel. Good evening, DJ Guapo. Great mo ka. Jamaramay si Bogto. Siya Garden. Pa-request gasota anusan Tatonrigat. Vincent Dalgiago. Siya si Santo Tomas, Baguio City. And God bless DJ. Alright. God bless you more. Kasi kami dito Santo Tomas, Baguio City. Ito ka rin tayo nasang mangkuhan mo na. Green Eyes, o no? Ako naman alin ang badog niya. Ano mabudin man masidan. And Prince, may shout out. Jack Div, Poy Gunat, may shout out. Good evening, sir. DJ, pa-shout out. Alright, may shout out. Ang bonggang-bongga sa Jack Div. Jeverlyn, may shout out. Good evening, sir. DJ Guapo. Kaya na fellow listeners and watchers. Sir Parberman, kagulugong ko. Para sa din ni sakit. Yan. Request ko, Manji Original Saint. Guapo di siya. Salamat and more power. Alright, thank you very much. Ating Jeverlyn. Paamtay rin pa si Lucan, may shout out. And Marcel Bagista Molitas, pakigate mo man, ti happy birthday. Dahil ti partner ko ni Abelardo Molitas. Aray Guzman, birthday song para Kenyana. Thank you, sir. Alright, thank you very much. Thank you, sir. Naksyang muanda. Okay, adya-adya atok ni tayo. Budong, adya-adya atok. Kamangula. Bahan siya. Okay. Yan. Alright. Dito sumarang na sa miwan kasi sa South Ratay Apo, iti Music and Dine. Resto Cafe. Masarakan sa Diyos sa kanan lang, iti Lourdes Grotto. Pakaraman ng dagito ay naimas. Sabsabali, umamakan ni Serb na. Pumasyal kayo lang kapsat kilian. Kahit PTL ko ida. Napulan lang ni Miss R. Juan Judman niya.
Ara, namtan miga inamis. Ja, makana mo kayo sir. Kakuha ng dijal. Kwanjo. Iti oras din sa hinggan alas 10 iti arabi. Kan kayo at manggag. Nagpipintas nga acoustic songs. Ibingay mat ka rin lalaing nga uma-acoustic apo. Pamasyala sa jay. Music and Dine. Risto Cafe. Masarakan lang sa jay. Sa kaanan lang, iti Lourdes Grotto. Lourdes Road, Baguio City. Dominican Road, Baguio City. Okay. Yaming at 29 million live viewers around the globe. Thank you very much. Kaya itong sa niyamang kasasakot ka rin madlang 80 Smoke and Barrel Resto Bar. Masara ka sa Jai 4th floor 80 Summer Pines Residences and formerly Summer Pines Hotel. Kaya padasan experience na ito inaidong tuma mga paborito 80 lovers pamilya kan barkada Smoke and Barrel Resto Bar sa panunan ni Ma'am Agnes Contreras. Alright, patagdilayat ko as requested apa. Hanat mo rin man lop-lop yas. Ay na Masadyang mang usayang da. mas dawa Sikay na Bahandi malabi, mazuray da kalumente. Yan, kumusta? Pansin mo pagkagdilayad ko Itiyan tanan ang amo Magkukup ng puso Asang gasat Salamat sa pabalakpak, kapsa Jennifer Alvarez. Adiya mayukas na layag ko Muwasag nag-abay mo Amok ay sikadi Naglaylay din Na ano siya naisip Nansinda mo pagkaging layad ko Idiyon tanan ang mo Magkukup ng puso Sikasang gas And pa-shout out na dating wapo. Yeehaw! Bigyan na shout out. Kami ng Great Shane. Kumusta yung amin? Di tayo Balipar. Dari Matson Perry, may shout out. O Matson Pile. Good morning. Ikang parek apugi. Ay, Sonsi Cam, sir. Pugi ko na naman. And thank you very much, Matson Pile. Asan gasak Yan, sikasan gatas ko kano kunana. Yeehaw! Nantong kailangan sing gatas mo iman. Baka ibak asayaw.
Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian na kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadunga pay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon na nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Dito nga programa kati sagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet. Inal daw da lulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kati iti birthdays, seminars, binyag kanda dunga pa ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Arin baling sa agit oras migra shout out. Sila pasensya ka rito ay request yung adaduma nga may patukar. Hawan ng ti oras na yon. Wala ni makarikiti birthday celebrants. Happy birthday kinya amin. And more birthdays to come and celebrate. Syuko-syuko yan. O pala-pala. Ibiyag dyan. Naman ako ni B. Alright. Salamat man ang kiniyamin namin nga nagdangyag, nagbuya. Thank you very big. Bakit PTL? And hi! Makabanog tiyag tayo! Naman ni Dexter 9159. Social disc ko naman ni Matson File. Alright! Dano bigat manan kapsat kailan kahit PTL ko ina. Dito mo lang istasyon, kasi dito lang oras kan. Dito mo lang ang programa. DJ Ali Special mga kahit PTL. God bless all of us. It's the Sevens. The healthy ni Apo Diyos Tiagina. Si Apo Diyos na lemay si Jom. Bye-bye.